Neboende mathaisye miiyo makanenga mithenzio thaavu uvani watho wa munene witawa uvumba na mauta mamuke museo metawa manemane. Umonthi twitania sikuku ya Epiphania kwa nzia ya mwanya twilikana muthenya ula andui kuma umiloni wa syua mamweteiye Yesu mithenzio ya thaavu, uvumba na manemane. Epiphania ni ndeto ya kikiliki waliulo wayo ni kumelia kana kuvuanua. Epiphania ni muthenya wa kutaiya nzia syi kivathukanio ila Yesu atuvuanisye Ngai asa kwitu na kwa andu onthe. Nzia isu imwe ni mavinda atatu ala meko manene mekikie, ala ni kuthokewa ni andu oi kuvatithwa kwa Yesu na chama chambe cha kena. Umonthi Ngai eyumilasya kwitu nundu ni museo na nutwendete. Cheni kila kiutukenea umonthi chumite cheni ni cha thayu vala twaile kwosa cheni kitu na kunyaikisya andu ala angi. Umonthi Kristo etwonia uthanthau wa wendo wake kula tui kwa kwitikila kwakania kivindu cha thayu witu, na itu ni twailite kwaliula miendelea itu na kutuma useo ula ukuma nthini wa itu ukenethia nzia na mathayu ma andu angi. Ni twaile kwakania cheni kitu ni kana angi mone nacho o tondu Yesu unakenethisye nzia situ mwaka mweu na cheni chake, thayu wake, ungai wake na utao wake. Uvo ni museo mathayo etutavia iulu wa nthoka ya andu oi musyi wa Yerusalemu kwona mwiai mookie kumuthaitha na kumune mithenzio musumbe mweu ula ni Yesu Kristo. Isomo yi yitumanyisya maundu maingi. Mbee asumbe aya atatu mookie kuthaitha Kristo musumbe wa asumbe na ngoo ite useleke, na itu ni twaile ni kumuthaitha mwiai nthini wa veva na uguo twikekaleta musumbe elote ula ngoo yake yausuitwe ni ukengani na useleke. Keli no nginya twiyumbanie kumunenga Yesu kindu tuyaile kumila mbee wa Yesu moko mathei. No muvaka twikulia umonthi ni munenga mwiai chau kwondu wa useo wake vala ni muthinzio ula museo vyu ni kwinengane mwene, muthinzio wa wendo, muthinzio wa wiwi, muthinzio wa winyivyo, muthinzio wa muguo na muthinzio wa nthembo. O tau twimanyisye kwithiwa twi alau kwa andu ala angi tondu andu oi mai alau kwa Yesu. Umonthi syana etela imithinzio kuma kwa asyai na mwanewa ithiwa imwe alau kwa syana ila ingi na asyai menyu onamo. Asyai ithiwa imwe alau kwa syana syenyu. Umonthi ni sikuku ya syana na mithenya yonthe kwa kuinenga mithenzio o tondu andu oi meekie. Isomo ingi kuma kwa asumbe aya ni kana ni twailite kwatia ndata na cheni kila Kristo utwonasya. Tuyaile kukengeka na kwelelukwa chalo ni kitu cha thayu ni aelote manthi ino. Tuyiikia kana Ngai ndatululute cha no nginya tusyaisye ndata na cheni cha Kristo gitutongoesye nginya utanune wa tene na tene. Kila ivinda twavuavuanua kana twavika matani syoni manzia sya thayu tumanthe na kwetela nginya ndata ya Kristo yumile na kutwonia nzia ila twailite ni kuatia. Kii nicho twitaa utongoesya wa Ngai na utao wake thayuni witu. Umonthi tuvoye vamwe na kanisa asa tutongoesye na cheni chaku tutetheesye kumumanya Kristo nthini wa Ekaristi na kumuthocha na wendo nondu niwe mwiai tene na tene utwie kou. Mouo wa mwiai
ni withiwe nenyu kila ivinda.